hirya za Muramvya twirirwa turwana uwo munsi ariko Imana irafasha nta muntu wagize ikibazo twese turahuruka amahoro ariko mu gihe cyose twabanye neza kandi twabanye nk'inshuti magara yamfashije byinshi kandi nanje namufashije byinshi icyo gihe maze gushaka abana be yarafite abana ndetse n'abandi bavuye ino bari bakirindo ndamubwira ngo kubera ukuntu turi inshuti kubera ukuntu uri umujenama wanje mwiza nani nzagufatira abana ku ishuri abana be nabigishije imyaka myinshi abavyeyi babo n'abadimu kugeza nano mu Minembwe abana babo nzambi ari ncicamo kabunganira nkabishurira ku ishuri ikindi kibabwira ko ari inshuti ubushize oncle se nyabishwa banje buriya aranjaye uko ariko nanje n'umwishwa wanje nani ndamuvyaye ubushize oncle se bineza yangabinka maze kuyingabira aka kazi kacu buri mwanya wo kuja kuyireba no kuja kwiturira natumye mpore hariya aragenda jiriya imubanda ndamubwira ati genda ngiyi inzoga uje guturira inka kwa so wanyu ariko iyo nka numara kuyiturira ndayikuragije mbese nyiragije ise yaragihari ndamubwira ati ndayibaragije n'umugubu ni hwiri ito ni cerekana ni byinshi se tubirangize ariko Rwizigura yari imfura mu bahungu bake muri kino kinyejana b'imfura bari bahari kandi b'abakirisitu yarabarimo yagiraga ubuntu yagiraga imiterere y'ibitandukanye n'abantu benshi biki gihe kandi yari umuntu ufite ubwenge bwinshi ko yavugaga make rero abo bantu bose twihanganishije uyu muryango n'umuryango wacu wose muri rusange n'abandi bantu bose barahana batarahangaha imiryango mbese abo bafitanye amasano asigaye bose uko bangana tubifurije iruko ridashira hanyuma inkunga yacu irazwi ubwo rero ababishinzwe bazoyitanga muri uyu muryango murakoze fandi murakoze kubura bandanyuzwe n'abandi atarenze imyaka aza kumbwira arambwira ati uyu mwana tarenze imyaka ni mumungarurire ndamubwira ati gukuriye muno mwana hari abandi bana benshi bangana nkawe bishobora kugaragaza ko ari amarangamutima kuko ga wewe nanje ni nkama nikuriye muri muna wanje cyangwa umwana wanje bwite kandi afite abandi bangana ihangane akora akazi azagakuriramwo abana bacu ntibaza batinda gukura igisigara cyo kizagikuza abana icyo gihe tumubona ko ari umuntu w'umugabo ntabwo umwaka umwe warashize yari ku myaka deja agomba gukura turabana na Rwizigura ariko mu gihe cyose twabanye neza kandi twabanye nk'inshuti magara yamfashije byinshi kandi nanje namufashije byinshi icyo gihe maze gushaka abana be yarafite abana ndetse n'abandi bavuye ino bari bakirindo ndamubwira ngo kubera ukuntu turi inshuti kubera ukuntu uri umujenama wanje mwiza nani nzagufatira abana ku ishuri abana be nabigishije imyaka myinshi abavyeyi babo n'abadimu kugeza nano mu Minembwe abana babo nzambi ari ncicamo kabunganira nkabishurira ku ishuri ikindi kibabwira ko ari inshuti ubushize oncle se nyabishwa banje buriya aranjaye uko ariko nanje n'umwishwa wanje nani ndamuvyaye ubushize oncle se bineza yangabinka maze kuyingabira aka kazi kacu buri mwanya wo kuja kuyireba no kuja kwiturira natumye mpore hariya aragenda jiriya imubanda ndamubwira ati genda ngiyi inzoga uje guturira inka kwa so wanyu ariko iyo nka numara kuyiturira ndayikuragije mbese nyiragije ise yaragihari ndamubwira ati ndayibaragije n'umugubu ni hwiri ito ni cerekana ni byinshi se tubirangize ariko Rwizigura yari imfura mu bahungu bake muri kino kinyejana b'imfura bari bahari kandi b'abakirisitu yarabarimo yagiraga ubuntu yagiraga imiterere y'ibitandukanye n'abantu benshi biki gihe kandi yari umuntu ufite ubwenge bwinshi ko yavugaga make rero abo bantu bose twihanganishije uyu muryango n'umuryango wacu wose muri rusange n'abandi bantu bose barahana batarahangaha imiryango mbese abo bafitanye amasano asigaye bose uko bangana tubifurije iruko ridashira hanyuma inkunga yacu irazwi ubwo rero ababishinzwe bazoyitanga muri uyu muryango murakoze fandi murakoze kubura bandanyuzwe n'abandi uvuge se dukereze hehe ariko ndavuze ngo muryango wa Kirayi mwese mwihangane n'impore nyinshi nanone ndatanga mpore ku muryango wa Gipara naho ari hariya Igisenyi abyumve
na mushiki wacu Nyirahoza aho hari yumve ko mu by'ukuri twebwe abo tuvukana turi hano tumuhaye mpore nyinshi cyane. Nanone ndatanga mpore ku muryango asize wiwe wa bugufi ariwe Kinyana n'abana be, ndavuze ngo bihangane rwose turi kumwe ntacyo mu bibazo byose turacyari kumwe kuko n'ubundi twabibanyemo. Cyo kurangiza ndatanga mpore ku itorero rya Gitasha, ndatanga mpore ku itorero rya Mikarati, by'umwihariko ndatanga mpore ku itorero kuri paruwasi ya Kigazura yaritunze imbaraga asaba umukozi wawe. Yemwe bantu w'Imana mwese turavuze ngo mwihangane, Imana tubika igihugu mu ijuru, abo bose bapfuye bizeye tuzabasanga. Nuko Imana ibakire mu buruhuko. Saba ngaho vuga nabo gatoya babone kuvuga amafaranga. Saba natwe no gushima Imana. Ndashima Imana njyewe ku magambo atatu. Ijambo rya mbere ndashima Imana ko duhagaze mu murambo wa Rwizigura. Bavuze ko yarangije, twari turi kumwe n'abahari hakurya kuri Gitave, natwe dusukiye twese nawe. Bavuze ko yarangije, ariko ngishiriyeho inyuma abanyakibundi bahaguruke. Nshatse kubabona ngo bahaguruke bose aho bari, aba ku kibundi bahaguruke, naho kari kanshitse bahaguruke. Ikomeza amukomeza. Icyo ni kimwe nshimaho Imana, tubonye umurambo waje, Imana ishimwe cyane. Cya kabiri ni ukwihanganisha uriya mubyeyi n'abana be, twihanganisha umuryango nyine wa Kirayi wose, bihangane. Icyo ngiye kuvuga kuri Rwizigura bamuvuzeho cyane nk'imirimo. Ngiye kuvuga imirimo yakoze iwacu mu ikanisa ryacu rya Sereka, nico gusa mvuga gusa. Rwizigura twicaye hasi tugiye kubaka ariya kanisa riri hariya ku Kibundi, hariya bita ngo ni mu Basheba, hari ku musozi gusa uriho abagabo nta kanisa. Ariko twicara hasi turavuga ngo ese iri kanisa rizubaka bande? Twicaye hasi turatekereza abantu badufasha kubaka iryo kanisa, tuza kubona abantu batatu. Nyangenza nawe nahaguruka ari hariya, tuza kubona Rwizigura, tuza kubona Mutabazi, tuza kubona Dogiteri Rugira, twari batatu. Baraza bamaze gushika, nta kindi twababwiye ngo cyo twabararikiye ni uko twubakira ikanisa. Batanze amafaranga y'idolari 1000 ko ari batatu, 1000 cy'amadolari. Izo nizo faranga zazamuye kiriya gikorwa kuva ku musingi n'amadafari no gutwika kugeza ku mukingo. Dusoza tuvuga ngo Rwizigura imirimo yakoze ngiye kurangiza, nuko nyine kumurangiza. Tugiye mureke mvuga nani gatoya. Nanone tugiye Rwizigura, ejo bundi turi hariya aramaze ngo se rya kanisa rigeze, mubwira uko rimeze kose. Arambwira ngo arazindutse nagaruka tuzicara hasi twongere tuganire. None gane ko kurangiza kwiye. Rwizigura yakoze imirimo myinshi uko bavuye cyane. Icyo tugiye gukora natwe kanisa rya Kibundi zotanga 1,000. Murakoze. Uyi kanisa arahaguruka ngo aramutanze wisadaka. Umukobwa wiwe aravuga ngo 8 uzava ngo bazawutanga. Ivyo bije ngine pano. Mbona inka 10 akorera kumukutana. Nari impari nanje. Uyu Rwizigura ari umugabo w'igihumbi. Basakuze. None ga inkunga yacu twazanye natwe turi Kamumbu urukwi rwacu, tuzatanga ikimasa cyiza tuzakigeza muri uru rugo rwa Kirayi. Murakoze hasigaye Imana ibakire. Murakoze. Mukuru wa Rwizigura, jewe Rwizigura ari inshuti yanje ikomeye. Ngaho reka twumve ambulance nawe. Jewe Rwizigura ari inshuti yanje ikomeye cyane. Yego. Rwizigura ava Nairobi, yagaza eka abantu bakomeretse niyo ambulance. Rwizigura ava Nairobi
yaraje ashike arambwira ngo yanzaniye ishati ko muranumva neza arambwira ngo yanzaniye ishati ngo yabonye ngo nta wundi yoyambika ngo ni jewe noneho bavuga uyu munsi wa none mbwira umusayidizi ndamubwira ngo iyo shati uyimese niyo nzojana guca urubanza ni iyi ngiyi kubera icyo kintu Rwizigura n'uburyo twabanye nawe ni ukuvuga ngo aje kurangiza naciye mu gitasha yarangije umunsi wa kangahe ni ukuvuga ngo ijoro twahagurutsemo twari kumwe n'ingabo za leta majoro zari ku ndondo nawe ahita apfa nyuma yacu gutya hasize umunsi umwe ni ukuvuga ngo Rwizigura twabanye neza yari inshuti yanje aje kuja ku ndondo namaze muwiwe iminsi 3 turi kumwe nawe dushaka uburyo tugenda Rwizigura twabanye neza ni inshuti yanje ni ukuvuga ngo umuryango wa Rwizigura nanje mbahaye igitungwa kiri hariya mu irango rya Baruka amafaranga yose asabwe muyazana amafaranga 2,000 urakoze ambirasi urakoze